ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sohpetbneng Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka seng khasi keme Shillong haka arpu nyotrik ubnai kela lingkot arajar arpu ar kalapen benapat ba ban penlong ye ka nguk ka dem bat ka duai ka pirat halor ulum Sohpetbneng haka lai potrik ubnai kela lingkot arajar arpu ar bat haka Rngiew trik ubnai rempang arajar arpu ar pat Kiew lum Sohpetbneng kumbajulong man la usnem. Presiden kaseng khasi keme ubah DK dekhar ula pentip bahaga ni galai pau bat ka Rngiew tarik an amsya satya ki parakur parakha ki parakher paramer banya shim benta hagini kisni namar ka jing perkheng kindon jong ka sarkar jilla na ka jingdon jong ka khlam jingpang COVID-19 ula pentip ru bagi temen kisan ki badai ban pendep ya kan yam ke rukom ki ban wanra aru ya ka sernot injek tika kabaladep ai baro arsin kenti ha kini ki tarik ki bala penbaik deka seng parakur parakha parakher paramer kumajulong man lausnem ka Kiew Pyneh Rngiew aklia jum ulum Sohpetbneng mentausnem kan long akan Rngiew tarik urumpang arja arpuar but siteu suai kata kalai putrik yung pelang kuat arja arpuar kedon sua kalai ngu linya demblei kedua kapirat alor yung alaw nagturo but hakame mobo but hakani kentiga mamenta namar kijing mana yung sarkar daki adong adit kapagala penmi nakajiwan ng shop yung ni kakram ko kumta nakaliang yung kasengkasi ikirpa ya baro ki parakur parakha nakitat seng ba kijili ba kinumyami pa ba agatuski banwani simenta akini ki atli jaka bat kajing leit ban pendat ya kanyam gorkom kritik dustur ban le tangda ke komiti jong da ka kenhon yung tumen usan apa kajing alam jong chairman urang ba skor jala ringkat kejedan lang bat kitkot jong ke GPK jong sengsi kebe bat ulum Sohpetbneng committee kumta nakaliang jong sengsi kebe ikirpat rip ya baro ki parakur ki parakha bagi sobha magkenum yawan banimi paiba agato kasgi kata kalai putrik pulalungkot aja arpuar banwan Kiew atli ki tegilom men pendek ya kenyam kurkom nomor kene kal kabinta kalong kaban pendek tek talu tu ben usad ke balong mentan ringkat baji dan lang jong ke GPK bat ke komiti jong ke Sohpetbneng committee kalong betek tang yakitu ki para ruseng ki bala pansim ya ka tika kata ka double vaksin bat ki bala yo daki entry pass dia ketugas ni kindon kamro bala peni banwan ra ai ki entry ya ki certificate jut ki vaksin ke bakila ada yo kenang ba ki volunteer jadi kini obat dia nangta kinda penenkam bandeng yaki mas ban da penenkam yaki sanitizers ban syak bakinda syak ban pet benya da scanners bat ban penjingai iwe kat kum ki kedon bat ki adit jong ka sarkar kini baro kijing penmi nagbanta kan dikakam kalong kenang begini dah, naga jingwan bershop yang jong ni kram kengo, kapal nak Kiew state, hak ni kisni kia kibanawan. Hak ni kebenta, saya sistem pan kipanma napi barak ki parakur parakha paramer parakhe paramer. Bakade kejing penmi ya kene ka jing penna kalong hadiah begini syong parakha sadi bat pusan baha, nang mentah kebah kemiat. Ubalum ubalang
Kenma perakur perakha ide kajat bin Rngiew ti Briew ti blay ka bakso halagan am tanrai jong kini ka Briew trap wasa kibari yala akor ke burab tungin long kiba sungso ba champang ba ban bur winking ye kite kijing benbena ba jimana kumbalong aneng kabalong ru sibenta kum kanuksa bat kinong muna yala kikun kiksiu bat kapateng kejongi bangin light na kijing one shop jong kakram kango in light na jing pang jing ja jing sitom ban ki ig besni besmer bro bat baki weiru kin buat ye kinuksa bat ki ye kinuksa bo ba kejongi hari benta badon lu kijing perkat ban la ban te lakam ye jiwa sapeng jo kini kakram kango lamana ya baro ki Briew ki bawan ban bu duk bamsya ya ki Briew berbuat bu dukan sya dukan jadi kinu kijing di apa upun usam jong ulum Sohpetbneng bahap apa jong keseng kesikme itu ublay try kenda na jong natbian unri unda unke di pilang baro bang ini yo ka kwat ka kyakrat bang im suk im side im palay hagsti kiya ki banangwan